Okay, wenziwa indawo zo-2 mevivizela ngale ndlela kade ibuza ngalo mfo funakala ukhiphe omabili langaphambili uwasike engineering banisikele bese-ke ukulandela lokhu futhi manje na ukulandela lokhu futhi engisacabanga manje ngoba ziningi kakhulu izinto bebezibuza khona abanye-ke bebebuza ukuthi-ke ehamba ngemoto yakhe bese-ke mefakike ukhona bethi ya bephethe odi uthi menyathela accelerate eqala phasi ihamba angathi ufuna ukuyigijimisa njena eqala phasi imile bese-ke kune vibration yenzeka khona naleyo vibration iyatholakala la esandleni futhi manje leyo vibration enjalo mina ngingathi kufunekala abuke ama-bearing abuke ama-CV joint and la angakhohlwa ukubuka ama-engine mounting le moto lezi ezine-engine ngaphambili isikhathi esiningi le engine mounting le ela ngase-firewall la hleli khona umshayelo and la khona engine khona iphakathi nendawo lapha nemva funekale abuke lapho isikhathi esiningi leyo iyaphela bese-ke injini mayidosa ngalamasondo phambili ayidosi ngokulingana idosa ngapha bese-ke ibuyisela le vibration okunye futhi-ke kulama-wishbone ngenzansi ngaphezulu khona amanye ngenzansi ikhiya yami inamabhusha amakhulu ngenzansi kule wishbone ngaphansi phambili nalapho futhi kufunakala ubukwe futhi lapho ngoba nalapho kuyenzeka emva kwesikhathi into engabonakala ngamehlo uma ungayinakile bese-ke uthola leyo problem isikhathi esiningi lama-problem ala ebaleni kodwa asiwaboni funakala into uyifune and ufunala uyifune angazi-ke ngesintu basho njani kodwa systematically ufunala uyifune uyilandele thodwa uyafika kule nto awukwazi njena ukuthi-ke uqale phambili ucamanga ukuthi-ke sozoyithola lento funale uqale la emva uhambe uyifune systematically bese uzoyithola le nkinga ngoba mengayona i-bearing mhlambe i-CV joint mengayona i-CV joint mhlambe ukunye mhlambe ama-wishbone bush mhlambe kanjalo yabona-ke mengekho lapho funaka engine mountings kanjalo uzoyithola uzogcina uyitholile inkinga kodwa muthi bekhona somewhere lento ayenzeka emoyeni lento khona into ebanga ukuthi lento iyenze kanjalo